Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi. Ua au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whātalofa no tātou watunu, i au si mai a le whaafonga. I le savali ai nei o le whātau sanga o le poloketi miliona tāla le malo. E ui na whaapea o lo whengai lea tau mawhainga na whaama i te le whainga malo o iei nei. Ma lave lave o whaafita uli ilo na pūlea ma le whaanga i o ia. Ai o lo li lifa langona i le whaafitei o le nei poloketi. Ma ua au mai eile langona i le o lava le miliona o lo whaasafua atu nei. I fono whaavaya i tū malo e limas futasi. O le sui fai pule o sātu pa i te ele fionga lau tafi fio se lafi per sel. O le teitei fono o le fono whaavaya lo nei tū malo. Lea ua whaamatu i eile vai ngā tupe mua mua e fitu se lau wafe tā lao le tuwhatufanga o le miliona lo na tolu. Na ia whailo mai o le poloketi lea ua mawhai ai. O na maua le sua vai inisi o vaenga lo nei tū malo. Sa wha le tonu ai lea vaenga tā ua. E mana o mia tele mo le soi fuanga o tangata ia sa uma. E po ua makanga whaasa fua i kua ia vaenga o se ringi. Ia na ko foi le a kokole malo se kingo mal mafafau. O so son dele. Ia son fa vai. Ia au fai umaka ka umole ku malo. So se kangaka. Ia ko mango. Ia o le ai ka fai ia. Ia family. Alo fina malolo tafi mo mia le tupe. O le ua adu whātau sanga o le poloketi nei, le poloketi e fo. E le mata watu e te le mana onga iawa iai o le tumalo. Le sau fufu iai atu lai mai le heita apipi e wha ua wina le poloketi le nei. Nei se ukala whai aku le ngā kulanga. E kilo. E riva pise me fole le la o mai rafa. Whaamuka ongo se mea whai ele sim whai ngā malo. Nei kilo foi poa me le lei. O hangi me whai mwha le lei. Ia o hawhi me a whai ua. O ise si me siri aku lo le mene. Ia o mea lai whai ngā malo lai fufu le lei lako fufuang. Ai dei whapenga ngoma ia. Ki pikua lang o mea whai fast. Langa kere mea o ngā le ua mau. Me kere mea o ngā i kumalo. Leo ke whai ko o le mako i kumalo. A peanga wha o ngā le lei a se nengi. I le mea ngā wakuai. E alanga se o le whao ngā se rengi i mea e le kura e mai whawhika huri. Ia e ka ki e la ngā i kumalo, a se mako i kumalo. Ia le, sunga le. Ika kai whongo mele. So le le ia me umele a se mea. Kali aku ngā. Le ase achievement ua ausia e lau tūmalo sātu pa i te mai whatau sanga leu savaria o le poloketi. Pa le mata watu ilo whina ngala. E te langolango ina le poloketi ona e tere mea o ngā mta ua mō le tūmalo. A me se a inga e te tomo le tūmalo. Ia, o kanga e manga o whao ngā le opportunity. Ia, e kang whao ngā. E le maua ia kupe mui e se la ualanga whaifo e le mako whainga malo le. Ia le wakung serenga wakua i kongo le maro. Ia le mele e se whai. Ia, e whao ngāna e whaipule e malonga i kumalo komiki. Ia le me lava ngola u maua. O la le hakinga aronga i kumalo. E la mako ia ua whakawhai le wakungei whakawhai ale se mako kalumua. Kalumai. Ia onga fua whakawanga ngā. Mafua mai i dangu mua. Ia le whanga solo o mako whalea o koe whafou uma. Ia e mako primary school. Wa koe whafou Charles Meuma. Ia o mako waikau mafa. O le ngu o paaleleia. Ia na mo wole vai kau mafa le o ngā le o sirianga. Sa le leanga le vai. Ele lau kai mea lako vai. Le mau kilo e. Whamangu se o mako kumalo le kele le vai. Ia pakele a meua. Kele ngai o miki aki ngā. Kele sosoangu ave ia wala ko kapenganga ia meo i vai i falalanga. Mo maua vango o le sa le maua ki ngā. Ia aki e ala ko foi aki ngā i me masangi ia o pe o wako mako i kane si. Ia pau le mea o le kalsanga mai mea. Ia mako i lo le fofa ko fuanga ia ile. Ia le selengi ave fufu kakau foi lava. O pe o wako e le lava se koe sape mai se pidio. E always ai ka e le family ngala ko needs, so that's what I mean. Le fionga le sui fai pule o sātu pa i te o le teitei whono foi o le whono whaavae. A lea i tū malo pālota i pule ono i se la whai. Le fionga lau tafi, fio se lafi per sao.
le fionga le sui fai pule ma sui lana komiti, wao fia le to libo I tu malo fa palota, na sainia mlienga ma le komiti o le poloketi o le miliona, I le asolulu o le dei vai aso, le ua fa matu I ei vai ngā tube mua o le miliona lona tonu. O I tu malo ia e au fiai vai maunga mua I le tātou motu o uponu, ma fa asale le anga lima, o nganga I fo maunga lua, sa tu pa itea ma palauri lua I le motu o savai. O le wha iunga le vai aso fau o fua, e maua ai I te ngā tupe a fono wha vai ai I tu malo wha palonta, a lato urua I vai ngā tupe ta I fitu se lau afe ta la. Ma wao fiai le vai ngā tupe se lau ono se furu afe, o tupe I e wha alu o lato o fisa tu tonu o fono wha vai. O lono winga o le vai ngā tupe lima se lau fas furu afe, o le a wha alu I a lato wati nae. O maua nei lau wha inga lua se furu limo I tu malo palota I upolu, wha pea savai, o maua vai ngā tupe mua o le miliona lona tonu. O toi ali ni mai se isi ngai o inga sori tu la fono le tau wha sema le tau wha leanga. Wa whao ngā ai au walo visota inga televavave le social media. Leo wa toi a fiai se tasi o minister le kāpeneta, le tau wha le atino uwein so ialo. Wa nginga I lunga le apio fōlinga se wha asara launga, I le tu lau o wha ingo ina o ola pi Samoa. O loo wha ilo ai e se tangata o lona suafa, o la lango wha tasi pepe Grace Ruta e wha pea, na wala uantu le minsta ia te ia matalo sangaina, se fesoa soani tau tupe. O loo whailo ai e lea tangata na ia ave, le fitu se lauta lai le talo sangatu le tino. O loo iai lea wha asara launga ma le anto le wharetua o le minsta ma se fale, mai wha peo le maunta leo le minsta. O whailo I se wha asara launga whalau I tele mai le malo, o le li minsta o lo I whafu I se malanga wha le malo, mai le I whaia ai se fesoa ta inga le tino ma lea tangata, ua whaia le whaasara launga mao se ngai o inga I le moni matau whaaleanga I le tūlanga tau le leia o le minsta. Wa te ena I fo I le whaasara launga mai le whainga malo, ata o le whale o nei leo se mea tō tino le minsta malo na ainga. O le whao ngai na fo I o le ata o le minsta malo na wharetua, e le iai se whaatanganga e whao ngai. O leo to e lapita iai ro tātu o tino, ina ia wha e te iei tu a ingo whaasara launga, wa whao ngai nisi o minsta le kāpeneta, ai leo ni whaasara launga e moni matalito wina. O sila le minsta e wia ala wha le tū la fono, sa ili ai I lato o whaia lea whaasara launga, e le ngata le moni ai tau whaasa se ma tau wha leanga. Le fiafina na fina whaia isi aki murumuri a filisi e lima, le ua mai a wha tutu ma wha ola, I le no fuanga I furu o sau o loo wha soa atuaile e le tise, I le tele o vaenga upolu. Talu mai lea la sanga na tau nuu iei ngā ruenga, na amata whaatino mai le vai aso o mawai, o loo mata I tu nei e wha la pitonga I ana insinia, wha pēr se insinia mai le company New Zealand, o loo au mai iei afi e le tise, po ua tu langa saunga le mū ma le lei le whaonga ina. O le solua o le vai aso nei, le aso sifuru limo a perila na fuafua e amata whaonga ai, le tise mai ia afi ma leto e wha soa inai. Peitai talu mai le fiafi na nafi, o loo whaataritari le atunu I upolu, I se whaasirisilanga o le atulanga mai le malosi tau e le tise, a o sauni le atunu I aso malo lo, e whaamana tuaile e seta o le neitau sanga. O le ota pena le vaenga o fo mai matau si soifua, o le porkalame fisoa swani le fitafita le malo tele o Amerika, wa wha ingoa ino le soifua manuia mission, e toe ngā lulu e le vai o le soifua malolo ino o tangata o le tātu o tano. O le toe a whe mai I Samoa o le fisoa swani tau soifua malolo ina, o le ama wai le avanoa I le tutongi e va ai ia fo mai, ma maua ai fo I matonga fitinga. O fale mai I tua sivi, o sa fotu ma sa tau e le motu I savai, o le ama wai ia fo mai ma tau si soifua, a o le mauta ngase I mato tua, ma fale mai fai tu malo I fale olo, o lufi ma lalo manu, o no fuanga ia mo le atunu lau tele uponu. O le asolua le vai aso asau lua sifurulua o aperila, o wha moe amatai lea fisoa swani, e o atu le aso tolu sifuru, o le masina nei lama. Tawalunga leo le ngā luenga le nei vai aso, tātou wheloa I le asunga o le vai aso fau, ai manuia tele le wha mtuino le eseta, I le maliu ma le toi tū o le tātou whaonga. Hey, hey! Oh!
Koe whaponga le malo le atanu le wina muli o tātou tala e peon whaponga e ne so, tautou mai o tanga mai e tipi au tanga mai a. Whamoe le lofo le li moli lo tō soi fua le nawa yaso, ta tonu whaponga o tala mai Samoa nawa yaso, ono leo pia ngai tātou ma le e seta rongo winga mano lo fo i sui le radio Samoa. Sta venga tala le tau lo tu maule au opa o fo nai timu, ia mai so sabile lo angi ma losi mai so disciple se pa ia po inu tu oi pitu lalo sa po ane lo lapta ia mai pea ia lo longa wanga e manisi ua motsia ia le tise ia le lamarta pena pa manatu pea le radio sa mom long po i na mano ta to wa to no o pa le tono le tau le so lo su tasi le pelo lo tu mau pelo lo ia au kinani lo no manu le piapi su mai pitu o winga po na tau I le aso ataiao, Good Friday, le aso maliu ataiao. Pa uti munga awa po e losu tole le bela pa mawina mo ataiao, suluiva lona maanu le fiafi, winga po ina tau le aso tona ima la sa, winga lolo wāra tau, pa uti munga awa, losu pa le bela pa mawina le aso tona ima lona maanu le fiafi, suluiva, pa pena po i le asa losu pa le mapana le maulunga ro iai ima lona maanu le fiafi, suluiva, pa talapa zio tātou tuno i Samoa, la was 10 minute te le manu Samoa ia le was 10 minute te le fitu i tonu ia au te ora nei e a lo mamapati mungolo awa pa solo ato foro tanto tuno ma le bela pa mawino lo tu mau le maununga lusu lo iwa le bela lo e Samoa lo manu le fiapi e lua su lima ia e mana tua pea si o tato tuno e pele o topi ngala mo tato loto i lau titano o tato ai tau morele atu ia tunu e mamam tato nopia ia taritonu o lo manatua mai fo i tātou i lātou fo i tālo whamuri mai lau e elen tau so i fua e ai ma tātou wola e ai. Nisi vaenga nu tūtua e pe o nā pai atu fo i au do lapta i a lava le pale tono le tau se i pa i a lava le pito i lalo sao pa alen mono nu tūtua oi klai stete mono nu tūtua oi o lamtua mafa o ti munga i o lo malosi po lange sa vidia mai se o lo longa mo tsia po le tise nisi o vaenga o nu tūtua oi ia manatua fo le talo ai ai nga wale ni motsia ia lato pawa ia pa mo lava le no po le ia lapta ia po au kilani au no fa ia ta pena beta to ia mata to ta pena au le ta to no fa ia po pe ta to te mo ia o ta tano lava matala so venga na ta ta mo si pe maro ta to no ina ua tu la mata to ta misulua menuta le o te aile tu lai fitu le tau tua le radio Samoa su lima i ba tōru a mō, se mai alau whaponga na tautua si awa tui pēa re tātou halanga upu. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua ilo na sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa mana tua foi e tāo fitau muli le atunu. Ua mutia le ala ua papa le fali. O le fali o le isi le itu ai ngā mutia po o le vao e tupu mawalunga. E whapena foi ma le mutia o se vao lea e ola i luma o le fale o ainga. Whai mai ua papa i lalo ma avea ma mutia o na o lou solia soo i lou o fio mai i whaalawelave. O lona winga. O se upu e whaavi ai ma whaafetai ai ona o le osi a inga o lea tangata. Ai se ua le tasi pe lua. A ua tulasi ona e fio mai ma e anga lele mai. A lele ua mutia le ala. Ua papa le fali. Whaafetai le anga lele. Ia manuia lau whaasau.
Kong vani le kanisi papa tonga ke sana Samoa ma le pianga vai lima so no le nei lo loto ia Yesu. Ia ta sanga bi pe pa manum pa tai le lo fo le li ulam lo lo wa ma ti munga ia ta tonu lo manuia ainga ta tasi sa le mo pe mo to malawa ta po inga le nei aso e mese o la singa ne un papo ma un fale ta penanga e masani e mese o le fo wanga e tpoi niso e kanisi au tal vola pa mo nga ne fia ta tonu lava au le tia me le mata o fia pa ma oni o le lopo le tua tātou te wha mo iai, mai e maununga i pēr lona vi inga e ne au noa. Spurwan mara miru te wa te ai le tu nā, fitu le tau tua wha au le Radio Samoa, su lima i watoru a mo, mori wha maroma wha aptai, so pianga ia le a tau sa bea Al Harrington, i lan tau tua po ne aso, ia po ia tuia, munuia uso po i atu munuia le e seta, toi po mai volan tau tua i ne aso tona e le tāno. Ava, tātou maputa se ia pa, ia po i se taimi o le afiafi, nei me rute tana le tātou leina tolu, pitu tasi lima i watoru numera, tātou aso i fua, uningalo le tātou i meli on the air at radiosamoa.co.nz Facebook page, malonga le YouTube channel, maule manoa o aso i fua, malo le atunu le sola, su fitu, a perila lua olo lima, ia panga solo po ile o tātou porklame mai a tātou aso fua ma pai po en fasil silanga i pio anga mana panga fa tonga i kane semno ia o pa ale ia ia laman porklame le wanga i foi ia o mano lo por mato office of tātou ia e mai foi ile aso lua ia la solua tātou foi mai ele tau tua de Radio Samoa le main office a mato mo se fia tana foi ia mato office i la lo i nei tu la i vale tai au ia la penga venga la to pasa lau enga lu ai le mato lo ia manga ia o le malu sa bali mai le wala ia sa angi sa bili ia maki mo ia la sa bali mai ai sen manga i mo le maros ia le ko mai ia le po ama sa ngan venga ia to pa ta lo fa to pa i mo longo ta to no nei te mana te nā to asensina alofa tu mo tau ia le pene ni lo to soi fu to lo i tino sili le nganga la pa mano longa ia to ia meso le ator ta to no o polovan pa ta no patu pa ta lo fa ia pa urta le au fenga le to fia le to lo pa no manu awasa mo ta polovan pa ta no patu o to no mau Manu le tunu lo penana ma puta mai ia o polopan patana patu ta nofa lava. Le pangaruina po i le pea po i so smotanga sangase i moto malawa ia alofa te atu. Pata o toria ngā sangase ortino ia patalo patu pa mano longa le li ia pa iatu e maua elo to manosi ia pa pena po i ona pa ngai nai so i fu mo le ola mo i mo ngalo pa tana patu le uso tinao to pa pino turi pa salanga turi pa maoni pa salanga ba be mai lau fie se lau ia tato fie do ai le mata ngo fie le ri o la mana fie alon pa nau pe ngai mano longa to mai ti ia manuia o to mano longa lo va yaso ia ta pena pe la mano pe atu ese me o pa no pe sasi ai o la onga le fie pa ya onga le fie do uso lo tungan pa so lo to mamano tina i lau lamangan awe ke ngangu no ko mamano ki pa sa mo ia ha mai polo to mamano tina pe la pe mai tu ko pa ye ri pa sa mo mai ka ko le pe mato ngana ia mo e mato ia nai lambar si pia e o to mato ai pa so ia ia te anu ia onga ua ma me uma o pa ngo fie lau su enga ia me onga o le se me po le pa ne tonu ai i lo ma po pau pe te ita po sa i o ngona ia mai le fie ai ngalo le me le na la tu sa i o le poto ia pa mo me uma lo matau ia mai hava i le tua pa pena na mawai manuia o to lumna ia manuia lava mano longa o to mai ti mai onga mai se o le seta manuia po le seta e le manu o tātou. Tunu, patara batu, ngore api pōlinga, whaptai a mosa mai Melbourne, ka no whae, ia mano lava, e le mapta mai, whaptai a mosa male ainga pena po ia tes, a tiba. Ia male ainga lo wha, ponga mai Canberra, i Australia, lau mua o Australia manos. Papawina tani enu male ainga, ka no whae, ia, manuia foi, ia le po e fiafi whaponga mai, ia mai mo mai, papo wina
Tani elu mana ainga mai papa toi toi. Ke lea suinga ngai na wapa mai msa vai bela ku o papa toi toi. Ma naia ia me soleanga i mai i le soi biko ngule le anta skona i mtolanga pena. Ia pa pena po i ona. Anga lele i la to umana o eva mai i lungo le APR polinga ma lungo le YouTube teno. Ia pa mnia le li. Umana i musika ia. Ia, ona tana leo tātou laina pa mnia soi pol malo le tātou. Tano, sabi! Ela
Alofa Samoa. Waule ne yo kasu tialo. Awal suya ngila waule kio. Aeva eva mai ina se fulu lima iva kolu. Amo Radio Samoa. Bevela le manu Samoa,
alu male ato iai. Alu le manu Samoa. Tama tama toa e toa tama. Alu le manu Samoa. Alu male ato iai. Alu le manu Samoa. Tama tama toa e toa tama. Oe whaali, i le lalolangi, le loto tele, olo atu nuu, e mafuai, le malosi, ma le mimita, e toia titi, a e tanu, le fasiinga, o le liona, e lai titi, a e maini, fa maulunga, ai le Pasifika, e ese, pasese, ile ingo Samoa, e ese, pasese, le sui maulunga Samoa. Alu le manu Samoa. Alu male ato iai. Alu le manu Samoa. Tama toa e toa tama. Alu le manu Samoa. Alu male ato iai. Alu le manu Samoa. Tama toa e toa tama. Wawai iai, le lalolangi, lo loto tele, olo atu nuu, e mafuai, le malosi, ma le mimita, o le mea lilo, o lau te talo, o mawai, tele o melelei, e lai titi, ai maini, fa mawalunga, ai le Pasifika, e ese, pasese, ile ingo Samoa, e ese, pasese, le sui mawalunga Samoa. Alu le manu Samoa. Alu male ato iai. Alu le manu Samoa. Tama toa e toa tama. Alu le manu Samoa. Alu male ato iai. Alu le manu Samoa. Tama toa e toa tama. Alu le manu Samoa. Alu male ato iai. Alu le manu Samoa. Tama toa e toa tama. Alu le manu Samoa. Alu male ato iai. Alu le manu Samoa. Tama toa e toa tama. Alu le manu Samoa. Alu male ato iai. Alu le manu Samoa. Tama toa e toa tama. Alu le manu Samoa. Alu male ato iai. Alu le manu Samoa. Tama toa e toa tama. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Passando, vai o seu
Omega Cars, lua selau Diabetes Drive I Manukau, pole telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Cars, umalole keisile Omega Cars. Moi votu, amo. Lua spolo minuto ona tāna ne tu lai wanu na ua tala le tātou laina sa mora tunu pele mo aso so I fol malo le tunu tolu petu tasi lima I vatolu numera. Malau mai ai. Ea por tato email on air at radiosamoa.co.nz, Facebook page and at Radio Samoa. Ea malunga le YouTube channel. Whamanoa, Wamangaia. Padar bat papo wina tani elu mala inga papai. Moro panga manuia le seta papena wa ia Des Tiba. Ea, mai manuia hatu maliu ia malo papai Des Tiba mala inga. Tamam tua ya le aupe pili ane tano fai alo patu mo lua ma patu ya salmasina nuia pole seta le aupe pe ma patu ma no falo yo ta pa aptai pa mlianga e spole ma patu mai te ore te mama le ainga Lucia pesa meno filia kalo fai wa mai o pare kongul kau ya ka ko Lucia pesa meno filia ma ainga ya lo patu nuia le piafi pa mena po ya Alisa Watsi ha kai pa tene lava ma no po ma patu mai Alisa Watsi ha kai ma ainga lo ma puta mai I Western Australia ka lo fai ma mau al vele ya la kula ingefia fiku kula ya ma no lava ha tai Alisa Watsi ha kai ma ainga ma via po le se tai la to o ma lava pa ye misi lo so ka ko kawi le wala por palo lo tai tonga misi mai lo so ya ka ngol la se ko pe umola ko va ko uma pa ye lo sa I mai nga ana tana tanto le no aso fu mun via le se tan malo tanto no na tana tanto le no ya malanga pa lo ya ta pena por tanto por kame se pese ma noi ya wa so por malo tanto no. Abdoulaina por ese minuto por moles de vai por tanto email por le APR por linga malungo le YouTube channel ya ale tapeno lo se pese man ya kamlia soy por malo le atsuno o male nganga pa no Let's celebrate. Celebrate good times, come on. Let's celebrate. Let's celebrate. Celebrate good times, come on. Let's celebrate.
tonu fai unga leo tātou a soifua. Vei le patau pa ale au ona e fai mafonga pa leo le pōrenga le Radio Samoa. Pamnio a soifua le mano le tātou tono o i tamā, tina, o usoma tua whapensa lava lai whanawiti, o tō umarama na pāmania tō a soifua le so, ia ngan leile li i toi whao popo, nisi tautanga stele soifua mō lai, tātou manatua pēr, ia bea pē tātou e whaia lona pilingano. Manuia te leo tō soifua, happy birthday to you all, si pōmalia se o wo ia taupi pāsipia. Pele ai ia se mea ropa o te tūai o tō au tapa au wala.
o aia le matangi ai mana tua o le alofa e fa asili mea umalava a o yo tina o te tu io a utafa a o yo tina o te tu io a utafa. Talofa Samoa wa ule nei o kasputi alu a wale sui ale ngila wa ule kio a eva mai ina se furu lima iwa kolu a mo Radio Samoa Vevela a Taraflava o David Tua le nei
Olo e whaafonga mai pia le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mo, Samoa i manuia le neaso. Tabi tole mai pa melu te ona ta leo le tu lai manu pa malu te la tu le vala au mai po le ale kulanga ngo ye ku unga fa nga me le tai I America Samoa ya me se le pa manatu ina le fia se la ulusu lima tau sanga e America Samoa ia awala ke pol se uma fa si langa ia ngo fa li wane le sa ni mai le ia le tūlanga no ia le pai ngā mea le tai ia Amerika Samoa po tō ngā pautasi ia manatua le sa ua whiua wao mau kaumpai se tūlanga ia o tātou ele o le sirfia mane loa I ngā ruenga mana le atua pai me le leile tau nei ai o ko souru sa ka penari tūlanga no ia I le baba ia tuanga le la ola whiua kā pia kuisi sa e oa I luma Ian ka waru le ba ngai komiti e mka ko pa lo puro komiti e pe lua e tolu ia sa komiti le fa po ina ia le nga me le tai an le na ia ngai uanga ia pe po na fin ma lo mai le sa tampa lava sia no e fa tonu ina nei e o fai ko fa mau ia pari wange loa ia vai loa e hite lua tasi ma le lua ia ba spulu sutas le nana sa tau pai e loa ia le tasi ma le lua ia nga ko koe mai leo va e fia fitua ai se umala pa silanga so le po pele me po ai langa mua po en ku lua o ku fikua au ni se pa silanga e fio ang mana panga pa tonga ka le sia mano se me lo pa ponga sa o ne ngalo sa lo minga o le tusi o le so nga pa se ai ma le lo minga o le mau pilipili e mo ai pa lupenga o Samoa sifo tutuila manoa o nisi o taritu o Samoa o ngā opu o le mtawha I oian matai I le whainga o whaano lawe pe o wha I poiponga maliu o le osi singa o hainga silipa inga o paolo si I whaanoalo whaanginga e kāne sia ma le tele o le ngana whaanoalo ia Fitzhulta lale tauleo I le tato tusi pa lupenga mo le silfia na le ofisa lama o le Radio Samoa tolu ono pa tolu hope o Avenue I Manukau City mo le ai monisi pa mtalanga ia tal no la fonga fia le mata ofisa le o iba luono lots lima I batolu numera luono lots lima I batolu numera ia pe tanga iane le shop radiosamoa.co.nz pa yesa oka me mo molia kwa o atu lo moto mo lo ma la pa no Wa te po I pala lupo o leo mo toe la ngai fo le pausia se mar fo le ka le sia pa po tonga ke siano Samoa e pa ka sa I ba te po I pala lupo o na ua tele le apianga o le malu o lo ia nei o no le puipuinga o le sa le mo ma ia pa si se la tuai le ava ma le fa lo I le pa ia ma le malu ia no tampa nau ba te po I pala lupo o le ato I whaia tātou whono le asa luosu limo a perila I le aso luosu limo a perila lua o lima sulu le au holi I o le aso mano lore a le Anzac Day o le a whaia ai le nofuanga masani lua se fulu West Hall Street West Auckland Glen Eden e le patunu ina le matapia le manea I sau filngalo whai nuu le lei o le asusu e ai lo fa malama e te patau lai pa le lupo ai te lei to ai tau nuu mai I New Zealand. O le upu e masani ai le atunu e le leito e sea nuu poto tala au mai. Ea ma au mai lau la fonga I le aso wa tupaina I le alofa o le atua sainia le nei pa asilisilanga le pa tama pasta la mostele po mai. Ea tai fono se umantafa o tine. Monisi pa mtalanga e leilo tala noa so tai le fonga le maptanga pai lau tusi a lila pai toa olu atasi olu ono iwa lua ono lua ono o le olu atasi olu ono iwa lua ono ma le nganga pa alo pa tai wa umapele ai si fai ia mai e sewa le su e mai pole akulanga mo e kunga fokos a inga salamo e ia I watapu o pa ia sau ngata Samoa mai le tai samsama le tui manua se ia pa ia le luoloto ari
Mātou te whātolo watu, whapito au ngawha le nei whaasisiranga a inga o le au salamo, o lo alalam papa au i au kila nei, e whamanatu atu le tātou lotu, whaapetai, wha le tausanga, o le a whaia i le asto na i suru i wa perila lua o lua lima i le moto sa moe mangere, taini a mata o suru lua maai, i le tai ao, o se amanota ua le nei tātou te toi whei loa i mausta ulanga whaatasi ai, ai mai se o le malanga mai o le maaputanga mai Wellingtone. Monisi pamtalanga whaapsota i mai le numera o rua tasi 5 wha tolu ono 5 o rua tasi 5 wha tolu ono 5 whaaputai sai nia lau a fono le au salamo i au kilani whaaputai. Tama whanau whangapau o vea ia le nea manoa e wala au atuai pa ia tama whanau whangapau o lo alalam papa au i au te ronei. Whaapengainga ma le pa ia o le kanesia la mo sa ua mana o mia sa tātou so soani i le toi whausia ina o le maru maru o le atua o lea e wala au atua le tātou whono i le as tolu o me i le tu lai wha i le as wha i le fiafi le as tonai o le wala au atu e a fio mai tātou mafuta i le a fiafi tai atu iai lo tau soifua so mātou wola tātou whilo iai. O le tuatosi o le tasi o Crates Up Rodeo tau, whai elu maaputanga, e pia silfia anteli wha mole ma la au le orua tasi o Waluono lua tolu lima lua, o le orua tasi o Waluono lua tolu lima lua, po le orua fitu ono iwa fitu o iwa tasi, o le orua fitu ono iwa fitu o iwa tasi papso tai mai pia o mna mia so soani papai o le lau puntanga sangata en pasleka i le manga i le amba mana pa no anu te le lava e pasi sina tuai i la tato puntanga o le afia i le asangafua le seta o le paia lava lea i le matua tongi a alipia i a marito aiba le pa ia o alo tama lange ia tau alfai ia mtu yoti mani o lua o te fai ia o umanga ia mapasese mani o mai le umanga o e o le tu mua fai ale asanga fua lusu tasi a perila a fol sululua i le aoli no fuanga masani o numera sofa o tara roti o tara lava fai ama le whano alo tele lava sainia le fionga ia patele Michael Alipia and the man male laulau a fono whaapatai. Ta tono nisi nā whaasisiranga le ua taunu umari tata ofisa. O ile e koe kastia, kikia ualu le a koa tino le tama. Ia wā misi ngai kasi o mkua whangongoa, whakali masi a wangia. Waru tai toeli e menga o whaasisiranga, o pole. O pole, le lawa ngai koe whaasoro mera kompita. A inga sa alua whau. Ma tau te whātolo watu, i o mamalu mo pa ia whaalu peina Samoa. Mai le amatanga e o lava i ngā taanga tulo lava. Ai whaasintonu le nei whaasalonga i alum ma whanau ia e maise paoro mangapa e manuai si o mātou ainga sā lua whau le pitonu o tā pito i māngiangi. O le apatau no ina le tātou wha moe moe i le whai ungo le nei masina ono o whaalawe le maarifia. Ai o le a whātau nuina i le aso tolu tasi o apelila me, tolu tasi o me le lua o lua lima. I la tātou wha moe pe o na whai unga whunoina i le mota o le taitai whono su wha pe Saro Place o tara i le awa tele ma le wha alo alo e tawai sa nia taitai whono ma le lau ma le nganga wha alo alo wha tai Samoa o le na nisi nao tātou whaasisilanga o taunu ma le ofisa e le espai vai asa ma se mau tau whai lava i a atoa tau whai atu ia poto tau tai se le hatu iama whamangalo le au ona talanoa i lau whonga fia le oiwa luonu loa lima iwa tolu numera ia te maua le whaasisilanga e aona tongi whaasisilanga e le tongi ia manisi o me fia si le fia ati le maro le tātou tonu oiwa luonu loa lima iwa tolu numera. Ia, pe te angai sa mai lama le tolu ono pa tolu Hope o Avenue i Marakai City mo le lama le tautua le Radio Samoa. Ia, Samoa le tunu pele pa te le lama mo le ato lo faanga pa mlianga le
Lenga le Radio Samoa family atu le seta neto sanga ia manuia lama le seta le ator tato tuno o pengalo tofio lama na yalung panau ni spo ilo pe ngai manga sanga se ortino ia fa mano longa lo tato tua ni se vo aingo pe ngai pa no noanga ni se pele ma tanga o motsia malanga maliu ia fa mai se le anga le li ai tato mo perfi le mo maleli alisa wati ha kai a seki musika ia o le lei fa vitai ia fa mai ia fia le ota nice song oh ma le fa vitai a tipi fa ngao sa fo i mana inga fa vitai no saro pati fa vitai tene lama le wa stofi mato o po mato a so lulu o to no saro pati fa vitai ma puta mai California i America lo fa tele atu no saro pati mana inga si lo nai man wi mai ya pena po ya ai o tule funga ya ma to umala ma puta mai atu ma ya ole na lofa te le atu pa me pese o te siva le la anu pese le a se o paliwan sa ili mai po le almenga kupu ku unga pinga me le tai Amerika Samoa le so
24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Wa ye nei le la lao le Bluebird Lumber and Hardware I Mangile. A wa whātau molo ainga I Samoa. E mawhai ona whai umai oka o loa whauwhale. Pusa aisa o ngā umu TV moenga. Se tino forma le tele o loa ese. O whātau umai mawhai ona tatongi le tātou ofisa I Mangile. Ai piki I whale o loa o le Bluebird I apia vai tele po sa le longa. Walau noa le olua tasi 5 tolu whawha. Olua tasi 5 tolu whawha. Pe I meli le info@tlmarketing.co.nz Moni si whamtalanga. O e sila fia e iwa te si male tolu wha miliona tā la le se leni ale UTOS ua toi whaasafua atu I ona sui whai unite I le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo whaafainga luenga ai lau se leni ina ia vave whaatau nuu se wha moe tā ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Whao ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tā la, male my cash e ala I le Click X. Whaafso tai mai le ono valulima lua ono iwa whaiva, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le whaaputu ngā tupe teo whaafainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo whaafainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Tavi le mai su fitu minute o te ane tu lai vanu le tautua ne Radio Samoa su lima iwa toru a mo. Manato malo li ilau ta po inga Samoa sa sauni po i mano longa o le neipo wa watu tautoa mai po le timu ia le lii umalu mai po i tau le angi sabili ia pa moe moe lama i awa lofa o le lii ta piatu inisi atunu o ele o yenta nganta palasia ti ai matangi ma losi lo longa ti munga ya marutia pe i tatou iona awa lofa ma lo le pale ma lo lan sai pi tai tunga fi au ngan wenga le ne yaso mure atu pa ma lo ya i la tau sa pe ngai ngan wenga ia la pe ngai fo ma lo longa long weekend ma na fo ia ma na tunatu fi le mu le lofa le li me so ta u ne ba sa pa ia tatou sa malia po ngao le li la so ta o to ta ua no o lungo sa tau lo matanga lo tatou li fa o lo le lofa le nao le atua le lo e tatou Please upo e sula ina le lofa le li. Tate le tali ni Europa ne ario o ia lea. Tau ia se me longa e sila le li. Io tau fina ngalo ma le loto taito. Ia la o tato au ona tua ia teia. E fai a pea lona fina ngalo ai au ia e tato. Sau nia pe tato. Ngalo wenga le lea wala au ai lo tato li lo to soifua. Ta ua ne vai tau. Tau sanga ia mai se ole tau mafutanga muli le li le po ana nei lumana i lona pasa atoroina. Ta ua i o tō pinangano mo tātou loto. Nui e poi tā pinanga msau ni ngano tō pianga i aile malo le atunu i e ka le sia fia le upangano ngapa i ale atua i aile fi le mua le li. Ka pitai po i le paa pong fonga mai se o lo tō talia ina o le tautua le Radio Samoa su lima iwa toru a mo. Tautua mo e fitu aso le vai aso lua su whae tula. Ai le eis whai vai a sama se mau. Tau whai lama au pingan venga i le nei. Ia pape nā lama. Me upu e whananga tai whale. Poto tau tai se le natu iama. Ia pa moe ma telepelo tō nganga kio siano. Ma ngalo le au pingan venga. Pa talopo ia i lato lungo le api po linga ma lungo le YouTube channel. Ia ma no nama le eba mai. Ia mto whata alofa mai whaamria mai tātou mā puta. Nei baenga o le pō, ia se e pae po staimi o le ne po e fiafi. E la tau lungo le ala, poi le le i lo tō soifua. Ia inisi wanga i pe au mga aduenga. Whaamria le le i a tō ngā aduenga le pōngsa. Nisi po utu tau le pe au mga aduenga. Mai lea o ori se e pae mai po staimi o le nei po mā lore ngā aduenga. Mai la tau ngā aduenga mai tai au. Wa mai ia nala apea ngai mana o longa vi ia le li ia o le saufa ia i mauta malao saunga le mu fo lea ia o le fea wai fo i ufare tonu le tau ia saunga le mu lava mtato no manu pea le ni fa tau ina pea le malio ke riso ia i tato ia sa uma o lo tau so i fua mo le tato wona o le whainga mea le tai tu ngā waarenga o le makua whainga ka ona o le tau mama ai ma te tonu sila i nisi le i peau o le sami laitu la langi Amerika Samoa ia ma se ama noa sa tau mpai al komiti ina ia whaatau ina nafi peta iane ia ule tau ina whaatau ina nei ia nei ulama na vai ngai lua tau mpai se me saung o le saunga le mu wawa ia tu le tau mpai ngai komiti ang le laine i lungo le pongatai ia oisi wa ua fiu ka pio o le fesili na ia oisi saela o baba o makua i kua pe o la ka pio zesi au le lopo la ai o le popole popole o ka pio ngatai pa o la ngai yo i foi isi ia oisi la ka ma dua solo ia o le popole au isi va ngai lua pe tolu so le pe o ma la yu ka le fonga le moko hai ko ai kusa le tau o va na yanga ka pio vinka le o tua o mai duma ko ia lu ko le va al komite mai du al mesiri nai o al munia la po stu langa o ia po nisi o io ia la po tu pe ia Amerika Samoa la to mo la to fo territory ia pa pena lava pe la sa e fo ia
ia saunoanga mtulanga wapena ia wae pēra mono pai atu la ia se mea i leo ia se saunoanga se pētaringa mtulanga wapena ia mau pēra to wae ma le wha moe moe ia wha amsino la po i se wha le tonu po le tautua po i ale TV ia e wha pēna lapa o le pitau ia le mawhōwhanga uma ia en wha taunu inda le manuia o le whai unga o le tunga banga le lai fitungo o le fikulenga o le taima lua mai leone i se ula mai whangatono o le lupelele mai ili ma tā saua mai manu o tele o le manu lele tau sala low rider mai nuuli pai ulu po o mai aua ea male a eto mai pangpango o le fitu lana sa ko i ane finals leanga ka mo e yanga le la ya le la o baba yako o le ngo fa solo o le a le la fa solo mai lu o le va na manu ma lo mai ai o le a eto mai pangpango o le fai ungo le o penga me le taipo o tunga pautasi le sa ta lia po iai le umi o fatu langa ia mara ta o pio nga ta o pautasi po sa o pio ia ono le mfainga ia moni lamo ni stai me malu o isi piko e so e alu a mo me ngalu ia o nga o le lo ia me siri wai mo nia le isi o la vea pe spau tasi po se sa na to po fa la mata ngo pie me uma ia la po i la ia ku aku pe o ko kala ngoi pe o ko nga Amerika Samoa o le a eto tūlanga mua mai pango o le pai uru po'o mai aua le tūlanga lua o le tūlanga tolu o le manulele tau sala low rider low rider mai no uli ia o le mta saua tu wha manu o tele ai manu o tele o le tūlanga lima o le lupelele mai ili ia numero ono i se ula mai whangatono ia male tae mā lua mai leone. Ia le unga ngā, i la kou ia. Mai la sa kou pē. Mai la sa pange ke leo maua kong le i ungo. Pai ngā mea le tayang le la. Ia, manu mā role a eto mai wangpango, numera tasi, tu lua le pai urupo'o mai aua. Ia, o le tu tolu manu lele tau sala mai uli. Ia, tu wha mata saua mai manu o tele. Ia tu lima o le lupelele mai ili ia tu ono se ula mai whangatono ia ma le taemba lua mai leone ia la to ia sa lofi mena pia pope upo il ku ia tato fai unga le na ia kako paki la wai uman munguia le venga me tai Amerika Samoa le spa na belabe o tupu ia po se me fa no noi tanto ia o me masangi ia o kolosi solo no le api foldinga ia pagaria ia ka ki Amerika Samoa la to ia ka ko ia e va ai mi si ba mau ako ia ngal ka ko paki ama aver fa malo ia familia to ai fo ile le atoanga le se lau lo su lima tau sanga o sia el fo o tanga mai ia Amerika Samoa se lau lo su lima ia vi ia le nei tau sanga tele ia le fai unga na o le tunga pautasi sa pe ngai ai ma Amerika Samoa e wila mana fai ngata ia po fanga sa ia nei u manuia lo su lima lo su rono minuto o te ale tu lai balu tau tu ale Radio Samoa su lima iwa toru amo ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tau tuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Every year, we send way too much waste to landfill. But the little things we do to reuse, repurpose and recycle make a lot of difference. Food scraps can be turned into clean energy. Many household items can be repaired and find a new home. And of course, we can recycle glass, cans, paper and some plastics. To find out more, search Waste Nothing. All together Auckland, Tāmaki Turiki. Talofa Samoa, wa ule nei o kāsputi alu, a wale sui ala ngila ula ule ki o. A eva mai ina se furu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a.
Hello? Hello, San. Iya. Oi. O amai. O le manu ia lava. O mene ka mai. Le mangu ia fo. Ai whenga ringa sisinge a. Ia o le fa kwa manga ba mai. Ma lo lava. Ia, na ke lo le ia video kulo siau kinga ia. E se me ngai wala au mai e. Ia wa makwale lo a po le ale me a ka mo iai. Ke le ngi mau fala velave. Yo le foi ma ke sa i ma ko i ngi. Oh. Ia le me ale wa makai ma ko malos. Ia le au video kulo sa sa swami sa ka mo foi famu. Ele mau selling. Ele mau selling. Le kau kongi pide kome kia onga. Amore mo le sia ka. Male kelo le mea fai o lo fai. Ma ko kire yo mai ngai e fai aku ni fa le meda. Ko fa. Alua sole olanga wai maua fa manu yanga. Balanga tu inu I fa folo fa moe moenga. E te tumalo si mai iso mana onga. Oi a ole nei wa e ta o I tai se e sili leona. Ai uanga lo ya oe le mama na utu ilo utu. Ai uanga lo ya oe pe ai tangi mai wa fia susu. Oi a ole nei wa e la fo mai na tala. E tinga ilo loto malo uanganga. Te taui a oele ma whaina mo tutu le ma futanga. Se ilo ngai tu I follow tino I lalo le pala pala. Ona mo tu sia lea o lata uanga fa ile ne yolanga. E vai ngata o oe nai sau ilo une manava. Ai uanga loia oe le mama na utu ilo utu. Ai uanga loia oe pe ai tangi mai wai fia susu. Oi a ole nei wa e la fo mai na tala. E tinga ilo loto malo uanganga. Sia utama e failo fia fianga. O tele toi vili atua e so fale pama. Ya manu ya olo olanga mama wa sofia fianga. Alufa anga eva tusio tina isa moana. Ai uangalo ya oe. Mama no tu ilo mutai mai matai walo ya oe pe ai tangi mai wa fia susu sia utai a ole nei wa ela fo mai na tala matai lo loto malo wa manga ai wa malo ya oe mama no tu ilo matai wangalo ya oe pe ai tangi mai wa fia susu sia utai a ole nei wa ela fo mai na tala matai lo loto malo wanganga. Itinga ilo loto malo wanganga. Tavi tole mai luas pulua minute ona tano ne tula iwa io e ai wangalo ya oe le mama tu atu ilo lima e whangai oe ia e ola manuia ia e sau i nei wa e sele tala tupu
tupu pea nei to inga I tūlanga ina ua mo tia le maafutanga o mai nei atuno e mamau. Ia ua lasi wa ai, ia ua opo nisi tūlanga, ua peiro ai atu I nisi, ia mangano ai ne upo le tina, opo le tama, ia mai se oni wha maa waenga, saba pe nā ona. Ia ngai maroi mata malingi, ia oe a e alu manatua mai, tama lei, teine le lei. Ia o mai nei, wala o mai silo matua o fia maua sosan. Ia se pa o tale tala. Ia mātou te le I o mai nei whai atuni whaala velave ponia. Ia moni na mo le tamu whai a inga manea a le lofa na mai e sa I matangi e wāse lo mana I o nei mātua lo whaamuli mai. A mea lo wha maloma le whaapatai I lato patuina pese. Ia alon whanau ta mali I o tupu ma tuolo toa. Ia mai se foi lato umana vai patuina pese. E ole mānaia e oi pese whale anganga a mai e sepe au tāua e lui tau wina I tātou mai o pese whale mausau mātango fie lui tau wina I tātou tā lini nā maanga ma anfoa e leli a ia langona le tangata soifua lona wha maulalo I lumo leli I le wha o ngā ina e leli o tātou tangata whatau wa lana mea lofa po I fua tawane I mo le poto na ngalo ai lea o le ana mea, o le naala mai ai le poto maanga maana e mau ai ma te lea tu ai lo sila pia ma e hanga I tu ai nisi o lolu manai o le alofa le nao le tua ia e wangalo, ia oi lea ia papena, lui tau wina tātou I me oma ma ia o ina I ni mea le lei ia e le o tupu mai ni mea pa le tonu mani masei toi pata alofa atu le tau tua le Radio Samoa su lima Iwa tolu a mo, mano tātou tunu, sauni mano longa, ia ai tō mai no mati munga o mānei a mano longa, te wha whonga ma wha longa le pa o apare wha, o wawe ia lau ka angurua, pe uma sa moa pe ma ngai al pa o apare wha ni umia, ma ngai al mano longa le po, ia ai, mria le I mano longa le po, tā penanga po I o le seta e masani ai ia o le nā, tā ue o tō ngalo, nei vai tā o tau sanga o tātou sāmalia, hanga atu le I ona pōpō ngā, lumana I lona whāsa ata reina, ea na manu maa lo mai le tōnga mau, le alofa le nāo le atua, e ala ia Yesu ke riso e le ngalo ia I tātou, te whata alofa atua le atua tātou tonu, e au penga admeo tatopia le atua o lama nei whanaweti, mana tua pēa, nei tua asina sina I maota malawa, le whaingo fia mese o le po wanga I manitau manu nu, e le fia ina I o tātou tua a, ta mam tina, lofa te le ataitu moto, ta tāno pēa I le atua, tō mōra tō I fua tuloi ma I wha māpana whana peona au lofa I lunga I ate o tō. Ia mai se o le fō longa I tātou iai le neila rolangi le tō mau. Lofa te le atu I mōta malawa, lau wha saunga le piapi, sa auni I mano longa, ia iai le lofa o le li, nu iai mano longa le nei pō, mea fō I tāpenanga le seta I māsani ai, I tau sanga taitasi, ia wha mria le tō. Natural. And this brain detox loophole works. Whether you've been suffering from brain fog and memory problems for 3 months. Sweet love, follow il vai por la malo. Ma la musica fa neon po. Come che io le topia in wapa oh. Sweet love, follow il vai por la malo. Ma la musica fa neon po. Come che io le topia in wapa oh. Posa sa kamane pa ang alfa makui-kui. Mama ay lang pangati pa uwamang yalong ka-fui-fui. Ka-fui ay piya ay fusilin may. Pole anak ko kanya sa fay. O kikaw kingo ako kilay-kay-kay. Oling ako ae amaka ome umangawag for imayay. Silang faalong living vibe on a malo. But the music of my name on the floor.
feo a I makangaka ai au le fa sau sili au e pa I lo maka e ke mano ama e ava feanga kangaka ai le si ai mai ya o le ba o pala le tama fai ya ila kausanga kausa I kau papaka ai saula ia ua lava sili le ku le fisaula
ke le fa mangalo e ko ke ka ila ku ko wai ko fi ko pula I famua fafo se ila fo ia le feitanga inu ule aina ualo ata usanga olo o e u pele u afa fa amamuluia
Sipo mania le tringa le pai jo fai lua la fo ia le pe tanga mana ia lui tau vinai lava i tātou awani o tātou ai ngā e pe tu maun wha maurunga o lalo e mau ai mālo pe ngaro leo lo tātou o tua tātou no nofo whiara pani ma le loto maurano ma le loto e mama whai lor wha amu ia leri amu ia loto ma nātou te ilo hatu leri tā pena i tātou nei pō tā mawhitanga muli muli le li i mon so wei tangata e whana taino ia anga i atu le li i o na pua ngā no o le sa taulu mātanga tau le vāo le langi malalangi tānu mia ele soifua manu mano mai le tūnga mau le lofa le nai le silingia o le atua e ala ia Yesu Kiriso. Ka malo Samoa pa aptai, malo folau, i ele ni utato wo mai le afiafi tāua. Le afiafi tāua, le po, sauninga o lo pengai la sapa. Le li imon so, lumna i lona pa sa toroina. Tāua le po, matai au, mai se ole nei lama mai tāra tau sanga mai sāpa ia le li i mōna pōpua ngā le aise anga sana e le pōnā e mamao ia e na o ai le oti ne ia mā ngalo le tangata anga sana le ngalo ia te oi mā umai tā ua uma nei mai tāra tau sanga i aso uma o lo so i fua maro tātou ola awane o tātou langi whapese a wai ngalo tu mau ai lo tātou whā tua ma le loto tari tonu ma le whā tāua ina o le Mariu Kirisa le mwhao na ngaro i lo so i fua ma lo tātou manuia le seta tā mōle atunu pene si whonga malia le apai jo whai lua uso whātou mo rua neta ma le no whalo whapea poli si whonga malia o ia ka rifa komiti ma le doa band ne po i vainga le fiafi ina o tula i mani tātou taimi lua minute o na tāne o le tula iwa. Tāna tula tātou laina o lo anga whamanui ai le seta e o na tātou mano loa i le nei pō. Ma lo lava whaaptai le pane mai whaaptai le whaaponga whonga mai le mano le tātou tunu. Tāna whātu Alisa Wati a kai mai i atunu e mau Australia nu Ausaro Pati mai i Amerika penapo i mano lava melia whamoana o matua whare tonu ane tau o me lia whaamoana lau mōwaring tone alo whātu mo o tau pe fo ia fia leota nita saulo ma lo whaaputai ma lo maputa mai leu liu ia mai lato umalama maputa mai ile nei vaenga le pō le astofi supito a perina lu o no lima ia molimoli ni lo whaanga o le seta ia nau tala le tātou leina tolu fitu tasi lima iwa tolu numera ea mori po tātou la whaanga whaamia le seta ea o na tātou tau mā mai le nei po maranganga whaanoano. Marosa i po tāropa? Tāropa la suga taitu. Maro leo sai mai wā mai le marulu o le nei po. Lai mara ia le marulu o le kisamu. O whare kongo ngā e Krelin Park. O me siria. Lai ai manu ia le tu maro o nei lo matua. Ia pa tai ia mo le noa mo ai po in fam ia le e seta. Ia fa stai tele lava mo le avanoa. Mo mo family atu le e se te la so taito Maria o lo tu mai foi le nei taimi o le afiafi ia ai family atu e se te ia o mo ai ga balava o falo lo mai le fala we to ingua ale ilo le ia le nei tina il telefoni ia ai fa sili ana e sia o fala o lo falo lo mai Australia pena foi nei ia ai facility ai lava fa manuia tule e seta ni sunga ini vai se au malo lo ia to pilau ma sia na fa na mo na lo ai papa te ia ai facility ai lava ia lo sunga
Ai whaftaitele rawa mo le avanua taito ia manuia le pō. A pena foi, maria mano longa, maria le seta. Ia whawhitai lava. Soifua ia. Soifua. Malolon sai mai ta alofa. Ala para kai ko para sunga na para ko ka lagi malo so po lagi ma kapi da prova. Tai lava tau wa mal parto ya tai mani. Magui ala al fo kalor ba ko karsia o le go fo fa kani de si baga. Oi ia pa tai manu po lau ta po inga o anga ya tu tina ma tanga talo a wa mo ta no tau. Ap kai ko lo mo. Mo fa magui akula so le seka. Da sungal pa pengenga sa klai leva ese pa kua alofa. A pe sungal pa pengenga ka wala pa ba mantra man foalo. Sungal pa pengenga Filippo ma pa kua de ku ka songere ka singa sereka pa manguia le ista. Sunga limba sep silipa. Sunga ba ere bakiva ma pa kua question ma ku fa out. A pe sunga ka fa ma pa kua biaba. Apre sunga le apatio fairu baranita. Apre kalo fabungala ulimba marfanga, fakua kalo fabungala mambe fabungala ulimba. Apre fabo kalo ngapa fakua ilen mangfala banguya desta. Apre kang basa basi kai badi de vai banguya desta. Kapmbangaya kai badi kapmbangaya bapeka banguya desta. Paka bale vai banguya desta. Kai badi fo pau ma pepe manguia de isa. To malata polo mar farkua manguia de isa, bailaka mar farkua kuigi. Logo ali so ka mahana bo. Makinga bakua ya baenga manguia de isa. Apeya. Ya pepe yo anga mar farkua ya. Kalbasiga manguia de isa. Apele abla fungale mar farkua lili manguia de isa. A prefumbongo karsamba lo si umang fanga manguia isa. A peya ti paba fakua dika fa fenga si paba kwa dika manguia isa. Sungal fa fenga pinga som karsanga manguia isa. A pesong gero fa makanga ola manguia isa. Kai marie ba fusi mahalan manguia isa kai marie kali fa mbako biki ma adiaka. Kai marie kai kupuola alori kai mari singabe mba fakua pulitoa atoa kai mari rote mba fanga manguia isa apele otra mbologa manguia isa apeya saroga batua mba fanga manguia isa ape kai mari kongerio mahine manguia isa mba fanga malepem sulika oskaria singi oskaria manguia isa apemba ko ainga umba mka kurfanga fa peya ela paka fa peya yulboga ala lovaya ya balele pasavai fa banguya nganga da ista bakwa ka chefum ka bale pe bika onge hanga lo fa ku fa fangi banguya ista fa kai la kai ko bro abngo tai foi tau moni foi. Eu faço que quando faz pua mas fora malangadi. Maria foi le seta. Tai la mai tau ro pat molom tai madia manu ya le po. Va kai fa muia kai ko sai foi. Foi ya. Alo non sai mai talo pa. Tai to. Alo la ba. Oi, ma lo sai pua per fani. Wa mai o tina ba ne o pa ia mo manu. Saskai lava, taitolo manguia lava, nielo makure lo fole tua. Ya, abel bi inga le tua, nan pa marolonga ya te oi, ya morta banoa, ya pani. Manguia lava le setai, e sungarelia o mal fatu ya filo ya ulo mano falo. Tai lava. Ya ele ngata ilea, a fenga luenga kofi uma le tua lo fa funga mai ro, tala ina finingalo le tua ilea sa malea sa, manguia kule seta. Ko farkua a me se foi fa au malo pensione manu malo i manguia lava le seta e va pe foi a ma ini tan wasa mare fatua ya uni e sunga le lia wao e vendeo i manguia lava le seta tan wasa ya ngata ile ya o wainga uma le wa ve pasi uma ma le wa ve tax manguia lava le seta
Ia fa pe foi le sunga le lia o yo fai valu. Pe fa yo fa fo mai ma fatua I manguia lava le seta. Ia fa tai lava taito. Ia manguia lava le seta taito. Tai lava perpani. Tai ko kaliwa ko ilunga le ala. Tai. Puyo ele kuai. Yo wala uma ka uma manguia le fatua lo fa muli mai lo fa tu fa sai fo Tai perpani manguia pole set. Perpani da malanga pesa. Ai pisi lava. Ia nga o foi Samoa ia ko o mai. Ia o le lei me sinu toi foi mai manguia ai pe no ai se aso. O pepel pau ai. Ia lo fa tu manguia le set perpani. Lava taito. Ia soi po ia. Ano la pa tai. Manolo sai mai ta lo pa. Alofa lava la ufiona ko kaulang. Alo pai, la ufiona le au mo patua ya dili mano palo, manol fo lau. I ele li ta to mo mai nei po le lo fo le li au na ile ya sumaniu. Yo fa kai mo ngi ya ngo. Ia o lo fa nga o le aso mariu. Fa kai mo wa ngo ia mo lava mo le kule. Fa mo yanga o le seka yo mako ai nga malava la de ka ko swa fa misi fo sisi ale wo ko si de fia mo ko fa lo mai ya o ko inga ngi biak fa mo ngi ka ko ai nga ko malava si de ngi ma uskaria e po fera se vai pongo ye yo lo fa nga va ko ngi ka ko ai na ya enga mo le kwelo lo fa nga kinga mo ko ya mera fa nga kai krilin fa mo ya ku mera le seka ya ke o kinga mo ko ya o le nga ka fo ideo kinga mo ko I Wellington ko finge ya fa foma li saki mar fa nga fa mo ya le ko ya ke o ro mo se seka mo ya mal fia ka ko feiro iskai mi ola ka mai ya ele nga ka fo idea ya ngai se wore ya se usore ya kama fa kongu le mkua ya gasi masio nga fingi o koreki fa muiari de seka ya ke urua ia mole foi oro fa nga professor fo mai de ro Wellington o malanga mai Samoa ro ku lo Wellington ia fa muiari kwa ka ya ke oema se au ko ai ngai fionga ya sua ia fa penga yo nga makua ia mai se ora ai nga ko mo se ka manguia mar fia ka ko feiro fo nga vai so ke ia du Samoa ia ele nga ka foi deo ka nga ya ma o ia fiu mar ka usi ya ma nga kai ia fa manguia di ngi po ia ke ko mo se mo fi de mo ngi au ia so ka wa ka ala so mariwo ka ko di faola ka si ka ko fa yauria ko umala so mariu fa mga kuinga mo ka ko faola wa ngala mariu ko ingo ka ko e fa pen ke mariu ka ko di faola nga mariu o ka ko ngasa ya ka ko ya mongia wa lua fe ka sanga ka fa mga ko nga ko kupu ngai me ya lem fa ya nga lem fa nga lo le ro fa malang le ka ko ma idanga ka usinga pui ma leo lo ko so fo mar ka ko e fa mui aku le e seka so se faka fai kaulanga la wos kaulanga o lo fa ngo mangu au wa ka usinga le vai o le olai le la fuma mo ide faka fai kaulanga ma le faka fai kaulanga ko o fionga vai ko ngai swa fo le ko kenga lu e fa mui le ko ya ke ko nga lu fai ia onga o so mai de ngi piko fa mungia le seka sia fa ngau ma kai o pola misiongari ya le maunga ma sia la fa ngau pa pe fu sia fa ngau kai stand mo pay ya emedingi o ma kai o siela niol ma le fa ngau ya se o mari ya le nga ka fo de ngi ya sionga ya ma pusua ma mangalu ya male fangau ya mo ko li se ka fia male mungia ka ko fero I fo a mai ave ko ka fonga de se ka nga mai so fo pa pule lo fo e de lo fo de ko ya ele nga ka fo idea ya o si
ko inga makolo I pukau mai o ngalo whaanga whamungia le se kai ake uro I pukau kai mari ia e whapea fo le kinkiki le whaalfangi o whalonga ki ai whamungia le se kai whaalfangi ia whamungia fo le se kai ila o fionga kai ko ai lava iau le kua e mai se o ki ngā makua ia mau pe o kou le se kai manguia mai fia ngai vai kau ka ko whaeroa ia mai se o so eu ka puai ma sionga par kua fa mangui ari eu ka puai la nga ruang ai ya o fa mnga ia va ku ngai ai le nga kai le si ko fingi ki a kongo le a konginga kai mesi pola nui fa mnga le kua konginga ya ko mar fa ngau ka ko whaeroa se kai mo ia o le whamungianga le waku ngi ko inga ma le whaararo lava. Manguia le seka kai ko. Tai tēne lava pionga le au mawhatu anini a lofa mō lua, mātua, me sori no poalo. Ma o se tapi le mū mai le li. Manuia po I malo longo le po tātou whiloa I pēa. Whaptai mō lo paanga. Kai kele lava e lau. Pionga kai ko. Saifua lili. Ia saifua le au. Manuia le po. Pā saifua. Ma lono sai mai tā lofa. Ofa, sumana o taito. Papai, malo pole on sai mai. Ya, kaila no ya. Ya le tula ya, mo dia tia sama dia na malo fanga foi ya. O karesia wa foi fa sa un toile. Ese tara so tayau, mo ni asle somali so. Tama I Marasco, tama ya Paulo. So se tina ya sa on foi usum tu pa fini Marasco. On est folle à Somalie, Stina et Linda, le tour malo, man malo, et Ponchevalia, sur nos foalo, on est folle, station pour finir ya, Fasami, nous fa pierre, on a fa fond de les tio, on est folle, c'est Matutina, mais ça, Moro, Matu Mafuta, Stina ya, c'est fini, mais ça, et un toilet, sur le fala, un toilet fanau, on est folle, c'est allé, sur les ya, tu te funga, tenem, toilet, fallait toi, ya, langi, man le follow, hip hop toy. Atfole le sunga fela tusi a Tokiana, wala tali ro mafuta mai Messi US Auckland, atfole le sunga ya Pania, ma fela ya Epi, e besfole tali, sunga fo ya afu ma tso lua ma le fala mafuta mai fo Messi US Auckland. Ma le atfole e seta fo uso ya sio, ma la inga ro mafuta mai o Ibaniwa. Ma le fole seta le sunga ma to tai lo talo, sunga ya Safa, atfole fela ya Rachel, ma fo no falo I Ponchevalia. Io fa mandianga ngai mo le tui o te viu taito me ia ni o e kere mo telefoni mo le slanga fa ftai le sunga mo le no matu mo finesia ia mo vela sunga mari a inga lile e se te manira so tau e tato manatu foi ia vea me se be tau e tato mari to toli falo se griso ia lo fa ngana taito le fiafi manira sunga tiene lava Mulia po oro mar partoma no falo e me soi a inga nia le seta mulia mano longo le pouso ia pena foi taito sai pua mo le no sa no mai ia familia tu le seta mai le pulenga le radio Samoa mo mato tanga nue la toro tato tunu le openga venga to tofia le tua so sto vine ia paritua ia lo fale ia mo pea e se tamuria fo ia sauninga per masani ai e kale sie fia ia mese malu fia o le po nei o lo pena pon fa tonu inai ia ma tanga au talpo le ngata leo e kale sie fia familia tu le seta male po le ngale radio Samoa mo mato tanga nue mese le atoro tato no itamati na mese la mo tu asina alofa te le atu ia ele mapana pana o le ri. Ngona tu ale lofa pe a sauri tau manu lu, ia anga lele li ima loto tele, mapana pana o le li tau te mapana pana aita mam tinau tau piapi so I fua tu asinsina lofa tele atu manuia le eseta manuia mano longa le long weekend, mai spola tato o tunuu au kilani manu tu a oi o atu nu o e mamau, o lava nei whana witi, ia manuia lava le seta, mia le seta na yo ainga yo oso mo tō pāpile, ainga o malava, ainga ro tamā, ainga ro tina, me spoi, ainga o sio mato, ainga,
ia se o no o sa tu I lo fa pe po fi anga vai lima le moenga ia lo fa te atu manuia le seta mai se o tina ia tu mafa ta loto teneni ma mo o se seta manuia ta to pe no pea I le alofa mananga leo le tua lo patu na lo fa anga pa ni le seta I matua fa le nganga sunga to ina ya maptanga fa le nga ma patua ya na ia no foalo mai se le kalisia pele e pa ka asai worry ta pale ta tasi o lava yalo le kalisia ia e fo ina isi o tato uso a ona te akono lo fia ngai mga ngase o tino ia moro te kai lua iwa ia lo tele le li levan fia ngai ma ti ngā o tino ia lo tele ma lo fatu tua e mau ai lo malosi lo tele atu o lua ma mele ane ma no foalo pe por tina mtua ia la uto ia ai o ngase mauta ngase o tangata matua lo patele atu matua pe original I te talo mi so ile afine ato tu ia ministro si o tato e kanesia ia mi so le ato o tato tu no ile ato to le malosi ia ia fa mano longa le li man via la male seta ia ilon file mo man via po imano longa le po lo patele ato lava na yalon fa now o le pese le momoli atu ai lo whaanga o teito e le mamalo le atu no ia mesfo ia manuia lama le seta. Ilu
pang mare por tu ya ma tu tu fi fam tu ainu sa toro keri son tau tau wai le li pa ola ma liu tinga lon pale tu lon hao tau i lon ai tu fao i ona ao tanu mia le manampo le ele to soi fua manu ma lo ma le tunga mau le lofa le nao le li ia i tato po i le inga i le atua to talatu tato lenga mo nai minute ia to emo ma tato lenga pa tala patu oli ma no le on sai mai to vai pa ke le mula ngua o ngolo fa nga i le asu pa to pa lo ngai no kristo le maliu ata to mo ne lava o kabile ko ai maloi maka le ma pa nga ngalo i ni pa ka nga sa we pa te ni yo lang e ma eu ka ki e kristo o ne lava kai lo ngalo pa mane ama sa mai nga pa ka ngua me uma ia pio nga le tua o se alo pa ia le tua ma ka ki le lo pa tai la rani au pio sana uma le celebrate le pa lo nga ina le le so mariwa te to moni pa yesu pero no mo ka ma bo pa ia e pa ka ia o le apoia porque ka yo ka inga e sa ko mga ya inga o le ai uma na la ku fa nga o le ia ma lo so ngai mo por paran ai ka tu ka we lo por paran ai ka ko wa ia o ke lo pa ke ai o lo ngo pa o le to pia te sen no pai ia ma la fa nga pa mang ia le asu asu maliu yesu kampa o se lo por asi pray for all of you ia ke lo pa ku mai si o ke nga o e ngolo o lima lang pa nga ngai o tara ngo puai ia ma este la Australia pa pesi pa nga le i ko pa mangia la vale to mali yesu manga ku le pa nga ka me uma sa longa kingo longa koko a ko i longa o me uma longa kingo a ko le tang sala a wa pa malinga ma maliu pa pele lo pa ka ka la rangi la ka kong ye tua le wa ia pa ka ne nga tangi ai ya o ya pa pe ne ka le al pu lo ya le fa fa ka ku pa ia mo vai mo lo ku ia i le fio me yesu le sa TV le 25 26 27 na sa o programa nga ma ka ngo pia le tua ala iglesia lo pa kui i wakare ka wengo ne umi ka ni lo pa kui e te ma ko ngo pa ri la ke lo a mo le ko i ma ia la vale le a foi le yesterday le so ma li yesu ia ma le si mo ku e la li le pa ma ia la va ia le pasto ma li yesu ai mai se po si mo ngo kinga i pa le u mo lo pa casting ai ia le ko ni tu mobile mai tu pulang ko ma ko nge lo pa ko ia ikinga le per pan de que ole ko pa lo e ma lo sia ti to hanga Samoa nanga Samoa ia la vale a le asto mali e super pan e va pe ko le au pa pe po i putau ma kai mari le wa ngale famous mai lava lungo le kio ai lava pa pe po ia atonina ke le mita atonina ia mangai kinga ma tanga bilia lungo le kio ke lo pa po sia vole malang pa ku pa sia o arona sa even term colet pa tua colet manguia lava le aso a maliu yesu kristo ai mai se lava ngai pa pe au a taito nei pe via uma sa mo wa ka konga mai o lu sa mo ka niera ia pa o ke le no te le tinga le tua maranga pola ia so uma ka pa lu ko te a kara ho mai ngai pa pe au pa pe nga le tua e o poi pa ke le Edmund Michael o ia o ke le ko si ka wi mo ki nga la ke ro nga lo pa po kinga le e ki makapi pu mo no mal lo na li o arsan
whakapea fo i tawale matai ia lo papu anti ol. Le vale ki loa i kako. Ia mga i pai fia umai o ngalo i kaingo le sa mako pa ia le kio. Mo sifi mamao ku ngal o ngua kai ko. Yeah. Ia. Olo whaanga ngalo sesi whakuro waku e. Tai lava oli. Lo whaku anti oli ia o tō uma. Tai. Kamangia lava le ato maliu e ke rito. Pena po ia oli tina man no falo anzi oli. Lo fa tene atu. Ma si o peletua me no falo. Tai lava. Lo fa po ia lu por pasio mal patua ane. Tai. Ia o lato uma na fa tai tele mo la no taito. Ia lo fa atu. Ia po i mano longa le po man via le seta o le mal no falo pa sai po ia. Tai sai po. Ia pa sai po. Mano non sai mai ta lofa. Ta lofa taito. Mano sai po. Yonga tia kono atonina man via le seta. Ia ka man via to le seta lo sunga le ia o taito. Ah, tai. Malo la wa tautu atu no wailo tu ina le tio. Io o le morma ko sauninga nele fiafia. Ia e tu wai sinea ngana o sinea. Ah, tai lama. Ia fa tai tele mo le ava no e mo mona mo le atu o lo fanga. Si o tomatu ina e si fo sia e kale sia e fa casa sa mo ni sila i gente se ai nga o malava se yo na i tamam tina matua ai mai se na yo ai nga o malava o fa longo mai le nei tula e mo li atu lo fa nga mo le se tamo o tu malava ai mai se foi ia sunga ia le au mo fa tu ia lili fa tai le au mo lo fa nga ia mai se foi le tina ia oli e le anga le yo le atua oli fa mani ale se tai ati oi ya e mai si o no wa mai le ya le pata fusia no ama ya lu tua no e fa mani ale se tamo o to uma to te le o to o fia lu tai to e malo lo kai se po ya fa na fo yo mali le ngoi marita ma fa na ya mai si se tamo tan yelo si o to lo me sian fa na yo wai nga u malava fa longo mai nei tula fa mania tule e se tamo o to u malava mai se o so ya si u fonga yo fa te si u fonga mo o e manuel ta fa ngai hawaii ya fa yo fa longo mai ya mo le fo yelo fa ngai a le asi ya masian fa nau mai se tu au palema ya mai fa le tu ya kika mai se o so ya fiala lo fa fiala ya manuia la vale ista mo oe ya oi ula to fa longo mai le tula ya mo le to lo fa nga mo to dai to lo fa tu ya filo ya o mai no fo alo tai lama mai se la vale pele o di o fo la u le to fa longo lo ndi si fonga pisi ala nga luenga mai se fo si utina ya tu mapa ai lama to ni e male ainga tai pa manuia tule se ya pa tai fo ni le tio lo ta tu ma sai vai moni a filata ia no fortanga tai ele me moni lava lo fa ngana moni a tu ya tu ni na tai to ti lo fatele mo oe manuia na luenga nei po lo fatele mo la pionga tia kono ma no falo pa tia mdi le ngoi male tau si a ritam si ala pa na me so sta mo tan yelo ma siona ainga señor sola me se lava o la pionga tia kono lo pa tu to ina pa ma do pe teru man mano to e kalesia nia la vale seta ai nia mano lo ngor po pa tai mo pa anga to nina lo fa tele atu ia fa so fua ya te tonu to lunga ai sa tu al nei po mo to vi o pa te tele mo pa anga a lisa wati a kai ma lo la vale ba mai pena po casa tlia bao pa te tele la ma no mo pa mnianga ria le seta pa po ya sa loi so pa neru
Ia, manuia po le seta pa tai lava mo la paanga maro le tunu mai lunga le apia fo linga malunga le YouTube channel pa tai tele lava au kilani manu tu tua oi o tunu e mau ia tato moa file mo le li tato moa le seta manuia ia mai se le tato la ngona tato tasi o le tau o le malio keriso ana lele malio le se pa mangalonga tau o to pinangalo mo tato loto le alofo le tua ala Yesu Keriso. Manuia malolonga le nei po, le espai vai asa ma se mau sa mora tunu pele, a pai wasala le ngana sala ia vala, fa moi lo toa ngā Kirisiano o te mā ngalo ai. Manuia malolonga le nei po, a pulau tele o le alofo tu noa o lo tātou tua, ufi ai tātou, le mitau tio le pōngi sā, le whai tai au le manuia, o lona vi inga e po iatu te ia, alofa tele atu, taito taroto le au auna, soifua ma ia manuia.